philosophy and Christian theology. Ye wo ba ku bi a ye frɛ no theology. Theology no te say wo de Bible na kasa. Na wono mesua kwa akiri no. Obekire se bibia ye frɛ no deontology. Deontology ne kyerɛ sɛ ye wo mumienu. Na ba ku bi wo me frɛ no absolutism. Absolutism ne ye wona omugidi se bibia ye wo wiase ma no eye nyankrompon na ye hwe no nti ye ma nyankrompon. Nti eye absolute saying that Bible can and saying that nyankopon eka nti ye beye ne saa. Nti nyankopon se yendi aduaba no yemfa bi nsa ade. Nyankopon ema onipa se yenhwe Garden of Eden ne so. Inti bebia insuo efa bebia nnua ejina bebia inwura wo bebia kama inti Adam any Eve omuwo Garden of Eden mu no na omahede ne se ombehwe se insuo na etene enan no yentumu gold yense no if you say o kind Bible na ye wo insuo ni bi wo ho ana gold wo saa insutininim. Inso ni bi wo ho na gold wo mo gold wom na nyankopon nim de no wan fa nsuo ba ko pe ene de fa Garden of Eden insuo enan said the be ya all the four corners nyina no obi abenya ne so ne de ene o ka che onipa se me de what ginem me de what nem hweso ye make sure say everything is in order eno eye absolute said de nyankopon sie nie. Nyankopon eni nje Galamsey ho. Nti wan kan kire nipa se yemra ne be Galamsey. E kire se oyesa utie de nyankopon Garden of Eden. Eno nti na ukọ hwe Japan no ho. Recently, omo the research aba. He say over 100 years umetwa Japan for over 100,000 200,000 for na. He say ometimi anyina dru over 100. Last 2 years, na Japan aban esrese mmerwafo ne nkokrafo no eye omunwu because omutimi di be 110 kra na still ne ho odene. Why? Because onko Japan emma yensensu. Onko Japan emma yentwetwe nnua basa onko Japan emma ntoto ball ngu nsuo mu dabi. Onko China masa de ni nsi because omo say absolute omo di nyankrompon abode ne yebehwe ne yi. Now free the other side of the philosophy, make a deontology. Now about be a friend of teleology. And no a nyoma mienu. Baako ye friend of consequentialism. And a baako ye friend of utilitarianism, utility. Consequentialism nature will say, Adia me ye no, a soon so ne dear wahin at the end of the day. Adia me ye no ene. Se me yema adwin se metwa nkontompo as a journalist na ade ne ye nokra na me se enye nokra ede sunsunsanso ben na ebeba se obi ye Galamsey no se me ye Galamsey no eno an ye de bedidie enti enya ma nkrofo nsenso because adwuma ni ho a na me as a journalist me biama no se enkoso a ede sunsunsanso na de beba. The other thing utility se ade na ye no ye nyina benya so mfaso ana ade na ye no ye benya so emfaso pa ana na no ye rajo Mahama say Galamsey issue ne de sika no se yenya ye beto gold no se Galamsey sika kra beto aka ho ne de aka de ye papa no ho because ye boni mpokra ne na woto ade na ene ye sika. Once last week in Yamira Hojo Mahama and in Semna or Kekano. I'm so disappointed in him. Na Galamsey issue no. To say the meaning yasem no meaning be yasem sa. Oh dear, Makacho say opa Kadiobeka and family home. They say all of us at the NDC force me MPP ni. I am de pa. Some me can asem no. Me can way back 2022 say
and na NDC 2022 make say na NDC fo ani age o mu sori anopa no mu tie na Jantuah no mani age na Jantuah ka no kre no say aban sesa o mu mpema asem. I am so happy. Many age ba ko ne say na NDC for some MPP. Many age o because handsome hunu na MPP for share say at that time. Wa Jessica, wa je bribe. Say all of a sudden ma Jessica, ma je bribe. Me MPP ni dada. Inti me ye MPP bede. Na woni momo mu hu omobo. Omomo omobo ye fu soldiers na ye ni mom. Major Mahama ni me. Chief of staff ni mpanyifo wa NDC nyina ni me. Mpanyifo mu MPP nyina mu ha omu na mu defend omu ni me. U ye nimwo. Ye nimwo. U defend it. U yari a wo hospital no untimi ntia. Utif u the one city data defend Galamsey ni because John Mahama say obeto gold na yeto enye hwe. You cannot celebrate a result when the processes are bad. Untimi nka nkyere me say obano oya den mebano oya prostitution obo ahyawo obo ahyawo de nanse so kwa odibiba enti o se mebano ko bo ahyawo ne fa sika ne bra enya hwe after all so obo ahyawo a odi sika ne beba oba ye kromfo oba ne ye kromfo na aka che so se oba no oyia de mpo no robe sika no ju obi sika ba every bank oba o de be hwe abusia enti ye papa yetiana European countries for ne can say koko bi wo ho a omunje because ewudro wom yetiana European countries ne can say yenyan say yedi slave enkranketu akra eye nneoma bi a omunje edurumre bi nkofo pushi ya ma mobile phone cobalt na se phone no omu can say enkran ne illegal means no countries ne so omunje. This is moral. So morality will tell the president to say, you do not say just because Galamsey for the gold that benti, you bet town because you bet je ato because enye because you perceive enye sika bebre na you can say gold board. Emre bi Peter eko kanya mi asem. Ena abrantie bi onu so hia no so fa word for utumi di bi mame na me ma usika. Peter say, empire, may you perish with your money. May you perish. Woni usika nyina, you will perish. Galamsey sika ye de ka omani sika ho ye nome. Galamsey sika si ye je ne de ka ye sika ho se ye mfa nto bibia e ye curse. Galamsey sika si ye ka se enya hwe nti ye nto na ye nka so se ye nya gold production. Na ye nsuo nsan ni asase nsan na ka se enya hwe a o dome oman no, God will judge you. Into John Mahama president, God will judge you if you keep on telling us say Galamsey sika no de kan wenye hwe. Yi Galamsey sika no to baby. We don't need it. And don't compromise on that. Me say enya de boy nyina. So bi ya hyawo ne ese enye. So bi bokron ne ese enye. So bi wi adwumam sika ne ese enye. Untimi nka nche say Galamsey sika ye ntie mfam from man na enya hwe. It is wrong and wrong is wrong. Nhyira 104.5 Kofi, a quick comment now for any lawyer and Right, Nana.